December ninga ania Autonomous District Council member ni lai pahni MLA a thlantlin ania heng MDC pahni MLA a thlantlin te hian andin muntura thutluk na an la siam lo thu min hrila MDC ni lai pahni MLA a thlantlin te chu ka beve a chakma Autonomous District Council Chief Executive Member ni lai MNF atanga MLA a thlantlin pu Rasik Mohan chakma chuan CM le MLA chu chelkop thei ani thu min hrila Supreme Court thurem na be chan tur om nin asoya MDC ani na le MLA ani na chu khoizok nge a chel zui don ti le chelkop atum le tum lowa thutluk na ala siam lo thu min hril CM nge it thandon MLA ti hi riat le thei to nga te nge tun san ka mai ani kop thei lo khan ti sia ai kop te ye ni kop thei mo Supreme Court just ka tum ni kop te anti Supreme Court just ka tum ni kop te anti ni kop thei anti chuanin ani chuan thutlu na eng mai la siam lo te na ni mo rem thik ni ka tiang zong khan tiang le Longtlai is bial atanga ZPM atanga thlantlin Longtlai chan mari bial tu MDC Dr. Lorraine Lalpek lian a chin za poin MLA le MDC ani na chu achil zui tur zoka thutluk na siam thuai ngai ani thu min hrila tundin hmuna ngai tu na ala seng lo ni na soya Dr. Lorraine Lalpek lian a chin za hian tukin khan Longtlai chu asanin aizol apana achil zui tur zoka thutluk na siam thuai tum ti min hril nimina in thlanpui result puana khan chakma Autonomous District Council Chief Executive Member ni lai MNF candidate pu Rasik Mohan chakma chuan vote singkhat sangthum zathum somli paruk muin thlantlin ani a ama nai bertu BJP candidate Durzia Dan chakma chuan vote singkhat sang ni zaruk somkwa panga muin vote zaruk somnga le pakhatin anin thlau Longtlai is biala ZPM candidate Dr. Lorraine Lalpek lian a chin za chuan vote singkhat somsari le pani muin ama nai bertu vote sangsari zakua somsari pakhat mutu Deputy Speaker pu HB Exawa chu vote sang ni za le pakhatin a hne